Guten Tag, heute ist die 31. Deutschstunde. Ostern. Wochentage der Osterwoche. Palmsonntag. Gründonnerstag. Karfreitag. Karsamstag. Ostersonntag. Ostermontag. Der Frühling beginnt entweder am 20. oder am 21. März. Pavasaris sākas vai nu 20. vai 21. Martā. Und am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond feiert man das Fest des Frühlings Ostern. Un pirmajā svētdienā pēc pirmā pavasara pilnmēnesis svin pavasara svētkus Lieldienas. Ostern ist auch das Fest der Auferstehung Christi. Lieldienas ir arī Kristus augšām celšanās svētki. Und es ist das älteste Fest der christlichen Kirche. Un tie ir vecākie baznīcas svētki. Das Wort Ostern stammt von dem Namen der germanischen Frühlingsgottin Ostera. Vārds Lieldienas, Ostern, ir cēlies no ģermāņu pavasara dievietes Osteras vārda. Die Vorbereitungen auf das Fest fangen in Deutschland schon vor dem Ostersonntag an. Sagatavošanās svētkiem Vācijā sākas jau pirms Lieldienas svētdienas. Am Palmsonntag, wenn die Karwoche beginnt. Pūpolsvētdienā, kad sākas klusā nedēļa.